Bak duruşlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrular. Atababanın Yavrular. Yavrular. Senin adın ayın olayım. Ansar. Adın Ansar. Senin adın Ansar. Senin adın Ansar. Erkeğinin adı. Erkeğinin adı. Aslan. Erkeğinin adı Aslan. Erkeğinin adı Aslan. Erkeğinin adı Aslan. Anasının adı. Güller. Ya Güllür de bakın. Amin. Yasin zat olsun. Onun üzerinde aşık olsun. Hayatın kelime koyduğun çaptasına bakın. Olsun şahratın azamatı olmadı. Yerin azamatı olmadı. Balam, kutlu olsun. Amin daha. Kolumuz kutlu olsun. Ya Allah uzak ömür versin. Şimdi sabah yıkılın ki topraklarımız verdi. Aman olsun. Bu kışkırtayın Allah çakı kalk koyup sizge yolda katı o. Olsa oğuldun ülken aksakalsız. Aman жүріңіз. Силерге бастайын. Енді бүгінгі бесікке салу рәсімі маған болып жатыр екен. Ал менің жолым емес, үлкендердің жолы деген сол кісілердің батасыменен бесікке салу рәсімін бастайық. Бірінші рет мына ұстамасын салып, сосын Қаншайым мына ішінде жоқ бұлар. Кәмпит жоқ деп іздеп жатыр мына кішкентайымызды бесікке салайық. Төсегі жылы болсын, ұйқысы тыныш болсын, төсегі мамық болсын, үлкен азамат болсын, елдің, жердің азаматы болсын, елге ереулі, халқына қалаулы, тілден көзден, аман болсын, бесігіне салайық. Sen baytım, baytış. Sırvat. Al burada parasını alabilir. Қаншайым. Arkan tutayım. O. Ya aynası çekmiyor aynası. Ya anası. Sizге жығысты болсын.